All communities, organizations, as well as each individual who have gathered here to celebrate the auspicious birthday of His Holiness Saike Goma Khunje Rinpoche. कि आज सेप्टेम्बर 21 को दिन तपाईं हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण दिन किन हो भने आजको दिन यस धरतीमा तपाईं लगायत सम्पूर्ण मानव जातिको लागि एउटा गुरु र सम्पूर्ण जातिको लागि एउटा गुरु भएर उहाँ जन्माउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै हृदयदेखि उहाँलाई धेरै आभारी छौँ। महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामी बाँडौँ एकअर्कालाई, किनकि यो ज्ञान चाहिँ कसरी एकअर्कामाथि रिस नगरौँ, झगडा नगरौँ र साथै एकअर्काप्रति माया गरौँ, प्रेम गरौँ। उहाँको गुरु उहाँले सिकाउनु भएको यो ज्ञान चाहिँ हामी एकअर्कालाई चाहिँ वचन गरौँ कि आजको दिनदेखि चाहिँ हामी धेरै राम्रो हुनेछौँ। र साथमा आज सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आमा सँगलाई हृदयदेखि एसोसिएसनले धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद। pas saja dongje seju samdi pas saja bachemo ojo lama taje chemba sange omar taje doje chochemo lama je kuba toro romoje shala gosa kijange da toni teri dada dajo khapcha jo seje toje je denda zambal lindar shape choje shaje be chaye lama sera tenje shale
마디 벤자제 제보 리도 제고 근제 조 지조 잡고 리드 받도 제장 고마 주제로 뭐지 저 백가와 구제정 위조 넘버 지제 신기 고도 제동연의 그 제배 사들제비 그도 어제 대나라 페비 그 두가제 텐데 제건들을 페비 거기 근데 좀 비리시드 주배 주조비비 초파시드 거기 주조 넘버동 쇼다콘의 페비 세자 포모요라 아 기비 아리지지 주배 차시드 총만하라 자시 제비군이 잠들 다시 되는 정면도 셴바의 소식이
其中那么做了，这些做部门的领导的突击解学员，这个呢，我兄弟当把这个决定做 pass 去工作。아니 먼저 대단히 될라 로터리 망고 쇼지 하듯이 샤스도 대도가 내는 나버 쪽에 로터리 지금에와 양조 지야게 되바여와이나 아니 지금 치스셔니 아니 로터리 종이 단지 가시지 요새 예전 넘버 쪽 직고라지 패턴에 옆에도 넘버 거에는 디스 직고라지로 치스 성호지다 China ni jizo sheji maistaya toda bidu sonza ni lewu di dosu tutu na shurona China Sila China
7, 2, 서재 공무원 보지 조건 기 통글라 3년 다시 되라 3년 다시 되라
now. 다시 들래 나맹 사람 나지긴 알려도해 지리 사자 거머로 무채 통칼라 나지지 보게 사자 거머로 무채 건세까지 닮았어
shi di tardik nang de paru de ke chi bo se ra ji shuya ha de sha number 2 ya bo se nas
kondo namba jachi ko peri panda nama thamjala tashi binni mondala nge chomala thamdi tai dal kyodi dini nge tanda lu ichoba thundu jumbeji tompodala karche Chúa
세바카마가 중지체나 세바카